chibai le vek ule tunchuma hian van boruaka India in China ale pel tak thule India ral thum thuthar chi sang te kan ngai thadon ani kumsam ni somni paruk World Directory of Modern Military Aircraft WDMMA Global Air Powers Ranking Indian Air Force IAF chu Aviation Force hupur omber chakber parukna ni in China ale pelta a China hi pasari na ani antena hian thlona nei za chau en lovin thil sang ante a chu truval rating antimaya TVR antini lam to chuan chumi ante ka chuan India hian TVR somruk pakwa point pali amupha a China in somruk pathum point pariat amuthunga in thlau tak chuan ni lo kan soitak angkhan thlona nei za chau en lovin thil sang an ena ranking siam tur hian ram za pathumma Air Services za somni pakwate ante a thlona chi sang po singli sangriat chuang z an chuin an zir chiang ani USA ero chukan lakhan lo vai khop maya India khan TVR somrup pakwa point pali amu kan ti kha US Air Force chupakhatna anni a an TVR po zahni somli pani point pakwa z anai ani adota US Navy chumidota Russian Air Force chumidota US Army le US Marine Corps te anni a US hi an pui an hui hnem khop mai king dota khian India le China anumta ani tun hi kumsang ni somni pani atanga chiara India in khovel pumarang kenga China ale pel chumnga na anita ani an endik dana hian fighter nei zat ringot an en lowa ram chunga thlo le akai noi siam chu na te po an entela thlo na sang nei tamdan fleet diversity baka mi va be na lam chi thlo na te mani inven na lam chi offensive le defensive lama an thei na le an in ral rin dan an in pe dan te an clear tel boka asap trongan soidon taila a fleet size te fleet composition an tiang chi te modernization logistical support le overall capability te enani a thlona sang nei dan te le special mission aircraft mid air refuelers kan tiang chi wansanga thlona tui thunna lamhoite close air support platform ang chi te transport tele trainers te an zir chiang tel vek boka arin tlak thokhatang ti kha ringilangin atha ange WDMMA chuan Indian Air Force thlona sang nei zat hi sangkhat zasari som paruk ni na chiara Chinese ho chuan sangthum zasari vel an neya anga thua chuan an nga jok viawani Indian Air Force thlona nei a hian fighter jet tam berin zanga somli pani ani a fighter chisari anei angin an chiara chung te chu MiG-29 te MiG-21 te po an la chiara Jaguar te Rafale te Mirage te Tejas le Su-30 MKI te an ni a kan soitak angkhan India nat man ni loka achol tirtak MiG-21 an chiar telero Chinese ho hian a fair lo an ti ve viau mai thayani adot le a Indian Air Force thlona nga ber chu helicopter ani a zali somko pariat vel nei nan chut sakani helicopter a hian Mi-17 anga bera zani somni panni anaya HAL Droof le Rudra helicopter za som pakhat anei bok transport aircraft zani somriat pani nei mekin Indian Air Force thlona nei atanga za asom paruk vel ani a trainer thlona hei thlona khal zirna kan ti mayang chu zathum som sari pali anei bok Indian Air Force thlona som ni te chu special aircraft anni a mid air refuelers le airborne early warning and intelligence platforms te anni a Indian Air Force thlona zat atanga za apakhat ai tam hret chau anni Indian Air Force hian thlona chi sang amamo zat hi anei lo ti kan soi photo a abik takin jet fighter phei chu ain dai lo na hi anasa zuala India le aram then omte ngai tu tele aram zau zong te ngai tu hian Indian Air Force hian fighter hi squadron somli pani vel amamo achut sak ani a tuna hi chu squadron somni pakwa vel chau kan nei mek ani a Indian Air Force hian fighter zasari somnga nei tlin thei atum meka engtika nge kan nei theyang ti ero hi chu hria ta hara Allah la deu hlekang special mission aircraft po amamo bel fu a mid air refuelers airborne early warning and control aircraft te electronic warfare aircraft le intelligence lamte surveillance lamte
target acquisition and reconnaissance anti ang aircraft te po amamo bel chau boka Indian Air Force hian heng khlo na chi sang te hi amamo zat nei thei tumin program sang kalpui meka ma se China angin atum tok lo kan ti theyanga an cherang tok lo bokani Rafael in hun aladu dona Tejas ti khomuan kum ani ati khomuan dan an delay dan kan ria amka chanchin po kan ria Su-57 la thutluk na mu mal om hlei thei lova Russia in zot kluk ma sela kan leyang ti dot kha lo om bok si lo boi thak ve tak chu ni India hian thutluk na siam ran deu azir he chu anga ya ni jet engine ahun takadong turin US tlon deu ri mai te po angai mai theya ani lo chuan thil poi a thlen mai te po a lo om tarum romani India in nga na ber Su-30 MKI upgrade tumna project kan ti thin super Sukhoi te po hi akalme kani ma ason ve zela Su-30 MKI ya hian India siam Virupaksa active electronically scanned array anti maya AESA radar vo tumani pre-production stage an thlengve trep ta atak takin an siam chuak thei trep to tinani kumin February thla khan Virupaksa hian power on and signal transmission test apaltlang to he test hi fast light antiboka radar test poimo emani tuna hian he radar hian X band radom test jik anti an test apaltlang chawle meka a electromagnetic performance test signal clarity le beam steering precision te anen chin vek donani Virupaksa hian TRM sangni zali velaneya TRM ti chu transmit receive modules ti na mai ani Aisha radara TRM pakhat hi radar station pakhat ang zelin mithlata ila chu tiang chu sangni zali vela pai ti nani pat virtual anei lova signal kha electronically in apechuakin adonga chu Aisha radar chu ani kilometer zali vela mi target omta se chu aman thei an ringa Hawker 800 executive jet chu siam dang lamin test nan an manganga nakuma boruaka enchin an tumani a hlotlin vek chuan tamzokin an siam chuakanga Su-30 MKI ya an vuat chho to mai donani thillom omlam soi chho zelila Hyderabad a inkul startup Divipa Defense le DRDO enkol ARDE te thok dunina an siam Ukram rifles India rifle ani chu 7.62 into 51 mm battle rifle chuan te na chi sang lo tling takin apaltlang ta veka heti ni chuan CRPF te Indo-Tibetan Border Police ITBP te le SSB le National Security Guard NSG te an supply chautan donta ani he rifle hian gas operated rotating bolt system amanga kezili ain azang set ani aka thuizong hi metar zanga velani a magazine a hian round somni musomni athun thayani single mode le automatic na ka thei ve minute khata silaimu zaruk akap chuak mandona a mora hian chemte boyanet avo thei bokani AK le AR rifles chuak thar ho be chan dewa an siam ve ni in kumsang ni somni palia khan an lo enchin dai to tuna hian atak taka enchin na anneya apaltlang tavek ani Divipa company hi kumsang ni sompariata din khani kumsang ni somni pakhata silai siam phalna license an mu ma son chak em ani Hyderabad Telangana sarkar chuan ram akar som pathum ai zau pe in tuna hian ralthum chi sang siam tumin an rivut mayani assault rifles te carbines te submachine guns te light machine guns te anti-drone system ti ang chi te U-19 submachine gun te ultralight machine gun U-45 assault rifle le U-39 platform te po Divipa hian an siam boka Ukram be chan hian anti-drone system thazet an siam bokani Divipa hi reilo te chungin India in nga na company poimo ani chhota der maya thilom takani India chuan silai muchang kangjok aboi puimeka chung te chu polymer cased ammunition PCA le cased telescopic ammunition CTA te an ni
amasain munition ti le ammunition ti hi riat polo olawangin han soi masata ila munition kan ti chuan silai mu rocket missile tebaka aka chuana silai a launcher te kha huam vel vekta a ammunition thung chuan a huam jim zoka ral thuam silai te rocket launcher te artillery system kan ti manga ka chua chi ho a thlok chuak chi ho kha ammunition a chuni tani chu hun lo lom zel tura India hian silai mu ka dikle zang de uzo sipai te tan pu arit lutuk lo man atuma ami technology pani te hi kan han en lek donani carbon le hydrogen atoms tam tak thui tak inzom khom hi polymer anti a atoms emo elements emo adang dang po antel thina kan DNA le proteins te hi natural polymer entir na thatak anni plastic te polythene te nylon le rubber te hi polymers mihring siam chop tangkai em anni a tui pipe atana kan man uar tak PVC te po hi plastic polymer mithiam te siam chop thawani silai mu pangai casing a hian brass copper le zinc in pol an mang fowa hei hi polymer chak le ngek thatak abi taka siam manga thlak thei ani a chu India in atum me ka chuni polymer chu brass ain azang zok daya chu wangin polymer casing mang PCA silai mu chu silai mu pangai ain za somni atanga za som thum velin azang zok dona silai mu azan chuan indona a sipai ten tam zok an pai theyanga ani lo po in rit lutuk phurlovin sipai te chu an che theyang PCA thatle na chu thermal insulation anei tha hi ani automatic firing emo reilo te chunga silai mu ka chu chiam hian silai asadu hle a hei riat sa ani a asat lutuk chuan silai chunga silai mu puak te om theya alo om em ani polymer casing chuan silai mu chung rila lumna lutur aveng thariau ta a hei hian silai zen kang tur avenganga a him don ani amaro chu asoi hi chu ola ataka siam chu ero hi chu akhir ve fat don India tan engineering challenge lian ani phave nge yang le silai mu pangai achung rila suan mang hi chu target afu in apar emo alian sot thina CTA silai mu a chuan suan atel talowa target afu in aparin alian velo bok silai mu chu ronlor chuak omlovin a cartridge chunga anda lut tavekani hei hian atite in atifel fain atimuk thata em mayani CTA hian telescope design anei don boka a omzia chu silai mu chu zen chunga avai nemo tlememo ain phum tinani a casing nei lo ammunition hi telescope an tlang pui bok china balu achan ve velin da ta ila balu a chuan leiro chan brick zuk phum ta ila balu chu zen angin ngai le ta ila brick chu silai mutak angin kan mithla theyang atrin nen lam avain CTA silai mu alo ni donani hen hi nakin zela India silai India rifle tele carbine le automatic silaya te lahman tura India ina arwahman me kani a silai mu ate ta azan na chuan India siam silai te po azang ve tialang ti kha achiang hal mai ome CTA le PCA silai mu hi ramchang kangjok US te UK le France te po in an bel chiang in an zir chiang meka PCA silai mu hi USA po in a boy pui mek bok ani a hetiang hi ani awang hian nakinakan lahman deuh vektur ani arin oma chu heranin India hian fil sir atanga lo thlir tu mai ni du lovin a fila atakin azuang lut ve ta mek kan ti thei ome India le anti UAV anti drones chungchang ngai thazuila drones le missile indona khovela hian drones ka thlak na poimo zia kan soi fowa ramsang te chuan helam hoi hian ken pen suo boka mani loka Japan point an boy pui thu kan soya tunchuma chuan India kan soi vele to nani awai chuan soi sen ni lovanga pali molek hian soi ta ila a pakhatna chuan akas tarang he anti drone system hi melma drones te waka puak kheremo waka khlakheremo lowa wa be na tur ani a soft kill system ani kongdanga soi chuan electronic warfare suit pui takani a drones chu
พวกไทยที่ละกาบลวินa signal le a electronic thil kha avati buai jok don tinani mel ma drone GPS frequency te ati buai theya a mu theya a chui zui theya ati jam thei bok jam kan ti om zia chu na thok thei lovin avasiam tinani chu July ni thuma dai to khan Indian Defence Ministry chuan Akash Tarang leina tur apom fela Bharat Electronics Limited BEL chuan a siam chua bei sei me kani Ramri Bora Indian Army te man tura ruam man ni in a hu howa chua chi drones suam drones le drones man tlom laka inven nan hian a thadon hle ani India nei sha ho medium range kan ti surface to air missile te very short range air defense system te nen in thlun zom vekin an thok ho don ani Akash Tarang hi truck a phur chi ani a chul na apiang kal thei ani truck atlat pa hian Akash Tarang hian boruak askan in aveng ran thin boka kilometer nga vela mel ma drones te ati boi phaka kilometer riat vela la a target om te po alo hrelok thei boka ni Indian Army te hian an chhor tang kai hlerin oma tundin huna engzan nge India hian a leidon riat alani lova Akash Tarang hi India ku chuak ngat tur bok ani panina chuan Indrazal Zombie Indrazal hi Hyderabad lam chuak company ani an anti-drone siam Zombie hian warhead kezichan vela paya second khata metar somnga vela chakina thlok thayani computer le AI mangin ama in control ngai lovin a thlok maya control ngai lova a chet thainan hian AI thiam na ril tak manga duan ani Toyota 4x4 pickup truck da ni in kilometer som bial vela melma drones a thethaya a target takero chu kilometer ni bialami akap thei thungani mel ma drones te na thok thei lo siamin abum theya kilometer li vel la mel ma drones te po a control dai thei bokani thavere khop mai pathumna chuan Bhargavastra soile taila hi Solar Defense and Aerospace Limited te siam ni in unguided micro rockets le guided micro missiles manga mel ma drones beinani drone swarms le loitering munitions jamming mga boy thei lo te loka thak na tura duan ani kilometer ruk atangin mel ma drones an omle omlo a hre theya kilometer ni le achan ve atangin akap thla thei thung jamming lam ati ve lowa anna berchu mel ma drones loka thak hat kill khatiang ka thak de pop popakha anna tho beradi an engine na chuan missiles le rocket rang taka ka chu teun atan po athat mel khop maya ataka enge anang ti ro chu hriatalan hri lawani palina chuan Vasra hi chini oma Vasra Sentinel le Vasra Shot te ani Chennai lam chuak Big Bang Boom Solutions te siam ani mel ma drones lo mu le lo ti jam mai ba ka rang taka ka pop na atan po aman thei ani AI le passive radio frequency mangin mishing control lowin target an muthaya Indian Air Force baka National Security Guard NSG te po inan mangme kani Vasra Shot in aman radar hian kilometer li vela tangin target omle omlo a thethaya olsam taka phur son zung thei tura design ani mel ma drones le operator te in biak na ati buai theya a frequency a thak thei te hi a that na ani Rashtrapati Bhavan bula Kartavya pat venan po deployed ani meka commercial drone in donan man fo DJI Mavic Phantom series le adangte bitum nan de bi kati ni in AI chamkang tak manga thuamani Vasra Sentinel hian passive radio frequency amanga Vasra scan X detector manga boruak scanning mel ma drones a clear rang thlap thei Sentinel hian radar signal a pechuak ve mi alo hi a that na ani mel ma te tan mu le hriat har khopang AI ne na thuam Vasra Shield X soft kill jammer changkang tak amang le automatic in chet lak dan tur thutluk na asiam mai thin don ani India hian aladu tok don lawa soft kill le hard kill anti drone system boy puilai mek tam takalana ya sumpo ada tam khop mai mani lokhan US atangin Indian Navy te chuan MH-60R Romeo helicopter pakhat andonga tihian India in Seahawk a order somni pali atangin somni pakhat adong felta abak pathum te po kumin kumtop ma in pek fel tumani
กุมสังนิสมนิอาคารอินเดียจวน$บิลเลียนนิเลปอยน์ปรุกมันเวลซีฮอกสมนิปลีอโลออร์ดาร์ตัวนิกุมสังนิสมนิปังอาดิเซมบาร์ทลาคาน US และอินเดียเฮียนให้มีซีฮอกเอ็นคอลซุยเซลดันตูอเมนเทนเนอร์จุงจางเตเลอัสเปร์พาร์ตจุงจางเตทกดุนตูระอินเรมนะอันโลเจตโตบกันนี่อินเดียนเนวีเฮียนซีฮอกออร์ดาร์เบลดันตูกงอดับเมกะซีฮอกจะจวงเฟอันมาโมตูรังไงอันนี้อินเดียนเนวีเฮียนสมนิปลีจูอัลเบย์ทำเวียวมายามาเซนในโลกอาจวนอาเซียริมริมันนี่ซีฮอกฮีทวินเอนจินปนิในมิชชั่นสังมันเทอันนี้UH-60 Black Hawk Marine version อันนี้อัครูอันนั้นทกฮีปฐุมมาจังปลีเวลอันเล็งซีฮอกฮีกุมสังกัจกสมสริปกัวอัตรุมขัดนานอัโปรโตไทป์อันโฉดติดชินะสังกัจกสมเรียกปฐุมมาอันเสียมโฉดตักนัวตรุมขัดนานอัตรกชวกเลยติจวน SH-60B และ SH-60F อัตคัจูอัลลุยอันนี้MH-60 ที่อินอันทักชัว MH-60 เราโป MH-60S Sierra และ MH-60R Romeo ที่หิอมเลตานี่ตัวน่าอินเดียน่าดน MH-60R ฮิจูอันติซับมารีนเลทิลดังมันนิเบริน MH-60S ฮิ Search and Rescue บากะ Combat Support และ Utility อัตานมันนิทุ่ง Romeo อินมัน Advanced Mission System และ Sensor ปุยตักเตหิอเมริกันรัลทวมเสียมตัวเราปุยล็อกฮีดมาร์ตินเสียมอันนี้จังกังล้มเหลซีฮอก MH-60R ลาร์นับระจุอันติซับมารินลำอันนี้ตุยหน่วยลงซับมารินเขาวินเฮลิคอปเตอร์ฮีอันลาวอันติชิน US Navy เทียนกุมสังฮิปังอาเฮลิคอปเตอร์ฮีอันดงจันนะกุมินจันวาริคานซีฮอกจะทุ่มสมงานะอันดงเลยกุมสังฮิสมลีปังอานุลำเทงเทปอมันอันละตุมอันนี้ตุยชูงเฮียน radar signal ที่ไม่ละรีจุงจามฮีอโศกขดดุเดร์เหลวมายาอบีกินตุยฟินเรียดตุยอละเพจวนอโศกขดดุเหลวมันนี่ให้ฟังเฮียนตุยradar อันมังไงเหลวะ sonar อันมังจอกทีนะ sonar ฮิจินีเอามาประคัดหน้าจวน signal sound wave frequency สร้างตักเป็ดชัวกะ target อวสุดนัวโศกเลจี active sonar อันนี้sound wave เป็ดชัวฮีping ping อันที่ปัญหาหน้าจวน signal เป็ดชัวกลัวเมลมาเต submarine propeller เลทิลดังรีงอยเริงอลงง่ายขัดจี passive sonar อันนี้ passive sonar จวนเมลมาเต submarine รีง่ายคลากนาน hydrophone ไปเตลชีนเราไม่เอาเฮียนอัตรูลหุ่นมันตาน active เล passive sonar อันนี้กบอันนี้อัตราคบไหมทิน MH-60R C6 ฮีอันติซับมารีนมิชชั่นตาน MK-54 lightweight torpedo มังถ่วมอันนี้ชีนะรัลถ่วมดังไปเทจิงHellfire anti-surface missile ปริยัดเล่ .50 caliber guns เตปออันเตลนี่ Romeo จังจวนสนบวยsonar ไปจูอันทากตุยจุกเลนินล้อมนี่อินเชนพกเซนซอร์อมนัจูตุยปิลินปิลเลวโซกอลางโซกจวนเรดิโออันเทนาและเรดิโอทรานสมิเตอร์ปายสนบวยin signal มันจูเฮทิลลางอันเทนาปายเฮียนอารอนทนโซตาเฮทิลเฮียนsignal ดนจู electrical data โลจันตีริน UHF และ VHF frequency กัลกลังอิน Romeo processor คอมพิวเตอร์จังกาตะกะหันทนโซตาอันนี้ Romeo จวนเฮ signal และคอมพิวเตอร์กัลกลังอินเมลมาสับมารินกัลจักซองเตอมนาลายเตอมนาถูกซองเตกัลนาลำหอยเตเทตาMK-54 torpedo อันโผล่ตะฟัวไม่ทีนั่นนี่อันนี้เราพออิน warship ดังเตอโมอันคอนตักตะไม่ทีตัวยปิลเซนซอร์เลปิลเหลาจอกแต่จูอวยรินอัดหุ่นจมาตัวยลางจวนโรมิโออัดหุ่นจมเลชงอันนี้จูสนบวยฮีไว้ขัดเจ้ามันตัวดีไซน์นั่นนี่แบตเตอรี่อโลนัวตุยฟินเรียดมงปิลเล่นที